chỉ bài vét ule ấy với na Forest Conservation Amendment Act chung chang tun lai kan khel na saviu maya achan po assembly session August ni somni pasaria he ek hian pasta ka wangin in nial na achuak nem khop maya ti chuan social media lama te in YouTube lama te po kanan muwa pi van ram chuang ite po an trong chuak na sa hlem maya ram ral ang hial te po in tuna sarkar lai an pu kan te lo thai lo wanga so ti ro la ro chuan thu dik in chu na Mizoram ma riat chak na anna satawangin tun huna hian ZPM lam ZPM office kanan len chilania ei kapula hian puchal soi thanga MSS retire in advocate ani boka tuna hian consultant in ZPM general headquarters sa hian omeka dan le dun lampang retak ani te point kanan sia akom na hun kanan nei anga tin apia loka son apia chia son ku van la sia ma pachuo ani hi advocate ania dan le dun retak bok ania ti chuan ZPM general headquarters sa hian general secretary legal achang me kani ikakan soi masa a ti chuan soyang khan ZPM lampang channa ngor hi ti suakan tum hau lawa nakina hun rem chang jok te omani chuan hemi chung chang Forest Conservation Amendment Act sam hi som hi pathum chung chang hi party danga tang tele hemi a opposed tu tang te po in interview kan nei tura ngai la pi van ram chuang ganan be popa interview ka ti ngai lo athil ani wangin atia mi lo krethiam bula tia chuan amasa kom kan tumpi wanram chuang ite kan kom thei ta lo maya maro chu emidang emi du lo tu te lampang te po hi side b ti mai la kanan zong zela rem chang tanga kan chanela tang po hian kan la ron upload zel tura te po ngai la a thain kan ria tunu na site nei mi lo kan in zo do na ke ni ang duang tan chuan Forest Conservation Amendment Act 2023 hi riat fe til kel har khop maya achan chu article 371G khoi thil ani wangin dan thami ta tan lo chuan thil riat fi har tak thil ani wangin tununa hian advocate pani te bianan kan zot don ani ya advocate dang te po discussion la nei pui po kan tum thau ani ti te kan soitel zok ani le zo na kan kal ngal mayanga puchala hi kan zot masa anga kapu hei assembly session August ni somni pasaria khan Forest Conservation Amendment Act hi pass salo nita a chuang social na thoma ron ring view maya social media lama te po in iwanram chuang te le midang dang te po in athat lo na te Mizoram khal ang hial te po in arun soyatin van apa hol kota te po hemidu lo na plakat te po kengin tu soina hunte anlantir ning kan ria emi chungchanga hian zo na han zo chakan duwa he article 371G kan special provision kan in hum hal na big thian na ang hiala soya omtani hei hi ani theim ti kha minan chang masatala chuti rual chuan ram khal na ang hiala anon social media lama aron tala na po hi dikem ti lai kha minan soi sak thei chuan alo ngotang ole alo ome dia ka thang to kin kan chaka nga nakina puma siama point an soi bel turan nei karinga article 371G hi state pani in kan nei state nakalanin an nei akainin G kan nei ti kha kan thetlang thewa he Forest Conservation Amendment Act 2023 kan mana wang hian kan adopt wang hian article 371G hi kan wat ti daline mo kan wat thia te mo thei reng reng lawa hei hi chu ading nguk mai ani a chan chu
India Constitution po ania state dang ram dang constitution po ania constitution hi supreme law ania house panina an pass ngai ania constitution article reng hi supreme court po na thiat thailo engkol mai na thiat thailo wa supreme court ro chuan na devin sarkar lai pui ne na hei hi ti hian lo ti te u a thalo ti ero chu direction emo advice emo an pe theya chu po chu state sarkar ka mo central sarkar emo kha atan tlat chuan supreme court in ati lui ngai lawa ati lui lo na chan chu ani hi separation ni ma se supreme court zat zong zong ruat tu khu legislature hin ni tat mai ni chuan ani pani hi indo tak taka indo ve athiang lawa khoila ya mo hian an in soirem zel angai tho thowa chuwang chuan a chu supreme court he article 371 g ke ni pai theyamo state dang pai theyamo he amendment act 2023 kan lo adopt tak awang emo a lo dal ta emo kan pai theyamo ani reng lawa chuwang hei hi chu athil thiat sual pal ni in thiat chian tok lo wang ni in karinga constitution hi chu supreme law ania chu ti mai in kan pai thailo eng dan po lo om se executive order mo notification mo memorandum mo om teu ma se constitution hi chu an su khoi ve phalo re nga chuwang in hei hi ke kon constitutional rights ania article 371 a hei hi kan neya hei hi arang kal thiang lo kan ti hun khamin ngam lo hun ani maya tin tun bi ka phei chuan a akal lo le zuala hemi land transfer ownership transfer chungchang ania kan ta na thatur zo ka tuna an dan hi anon duan ania wangin article 371 g te chu engte kom bain akal thailo rim mani nge puma se manghan soi bel du te nei em khami chungchang khania a chiang thokhat vial thowa a soi china khan chuti ro chania an han soi luai ta ga chuan ram salna kan ram leilung hau sakna zong te po central lampang a hlan na ang tluka khanin an han soya kan ase article 71 g soi ve fo te hianin 371 g kan nei hi an zir chiang lo le nin ka ria 371 a hianin natural resources and minerals ti ho hi aziak lo thima Nagaland ho khan chon an amendment modify ya tiang hian ti ve mai tu ro lom ti to kan oma maseka po kan Nagaland apo khan an ti ve ngat po hi natural resources and minerals sakha a huam telem ti chiang lawa 371 a na ya khan forest and its resources satia lei noi mi kha control thein ran tur kha asan pain an nei le de ya chung chu en kol khang ho lei noi ro lu kan ti hatiang kan minerals nei how the Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 noi om dei hin hi union lesson is sa sham shima kan sal angai lawa sal po tumila union a hian sal ni lain Union of India ta ni sa sham shima ni hi kan shafu lawin ka ria 371 g kan nei kha khoi lai hian nge anek so ti FCAA 2023 hian ka zonga ka mulawa khoi lai aziang ngen mu hi ka sheve lawa kai chuan zon ngial pon ka mulau chima forest conservation ti atang hianin ange tum machiang ane kan ram ngo hantila forest ti hian chon a thil fia zo ram ngo ti hian thil fia zo chi lo in ka ria ngo chi lo poi forest a chon a soi theya kan soi a chang ram ngo ni thau na in heng hum hal na tura dan siam na then khat phei chon in kan TV show pakhata ka muwa zone ta hian
assembly session review na tun assembly session review na kan mi thiam pakhat kan economist ni tain ka ria ram ngot ria na tur danang lek lek ka soi ta khan amani ram ngo humal na tur na kha thia na tur nia soi lui da tat ta kha mi pui tan hian alu hai thak om mangai ka tia hi kan interpret dan hi a buai thang mangai o mi pui hi mang ang deuh le ril ru chi ai deuh om tir hi kan du ve hrim hrim mani kan ti deuh leka chu sayang khan 371 g hi akal na om lawa kan resources nei zong zong te min chu sak tum na hi kan ta ni lo sa hrim hrim ani ti kha kan soi bel du za kan goro zo na kan zo bel lo kan chenga khami chungchang a khan tuna Mizoram sarkarin har satna to na sabber chu forest clearance hi ania so ya tam em maya tuna po ZPM sarkar hi ani na taka chun dem an hlo na pakhat a oma tun forest conservation amendment act in helaya in adopt chi hian central scheme kan pot lu thei si lawa hemiatan atangka yang ati in pasangin an soi de uta cheuni abigin nagaland phaichon an pom lo hrim hrim ti ta po sayom tel thau boka kenin article 371 g hi kan zuklu chi thuk si lo wangin kalai khamin chang thei lo kem project han siam nan te forest clearance chungchang a boina le har sanai he an in adopt nu hian a ol sampha so do nim ti lai kha min shia da cha kom ve a ol sampha don nge don lo lai kha chu ne khalam pang kha chu lo soi thiam haranga mar chu procedure thui tak om thina kha chu thil poimo tak tak tiang project national importance ang chi ma po khan thei tho na chungin tun nowa ei kan ria India te chu main under development ya chum hinia developing country to na po developing country chu kan thau developed country ni turen chak takin ke pen chawa chumi tan chon mat son na hi tu te mo trong kam taka zuan tir ve deuh ngai na la hi ama forest clearance an tia chulai chona buai chuara a main point sa chuan tu na hianin department lampang te kan vanek so na lampang de lavin tu na vaireng te tu sairang kan kong siam lei thei lo four lane culture po forest clearance khan kan buai na achana chu NHIDC len dila in deal dana diklave antia an pendinga masa ke ni na kan lo mu dan party ang nilavin ami mal anga kan mu dana chuan kan lo bakal thina chuan an NPV le CA claim ve du mimal ram lo om sia in chu na wang mai kha emoni o kan ti deuh hleka chulai chuanin forest khan an du chuan an tran chan thei thau ni 1980 forest conservation act kha a supersede to a Union of India dan ani ta chu kenin kan ro da panga supersede to lak lo sia chu kenin kan reject nikum masalama kan lo reject to ta ni assembly house masa kha pudua na soyang khan house po pani khan sarkar masa khan gazette notification reject ani thoka so resolution kan reject kha an chuale ta box si lawa chun NHIDCL chuanin FCAA 2023 mang khan forest clearance FC khan deal ta akha helai an reject FCA reject na kha a om si lo chuan an ni kharon deal mai ta khai khan thil file kallet ron let le kallet i ve kha arei ta ni chulai chon ya enga mo chena chuanin aol samphang mar khami du wang ngor ani lo thil thati tu te mason na chak zo ka kal du tor tang chuan kan adopt chu angai nge ya chu tin lo chan ram noi om reng turin min du mi ngo mason nei kan du ve a state dang te man son rui kan tia kan soi ya chu kan mason na kong lo om ve chu kan du le don si lo ni chuan chak zo ka ma kan lak ve then tur kha kan no le tlat si ni chuan kha dik big lo in ka sia khalaya tin ministry na aril ru put mang tak kha chu kan va hriat pui lawa mar chu tlem chuan thil chu ati ol sam ve deuh tu a chu ai khalai khan puma sim lok go tuna khan ya puchala panan soi to thawa
Forest Conservation Amendment Act adopt ani wang hian le lam ti mai la adu lo pol te ti zok te ang ina ram khal na Mizoram khal na ang hial anon chu hi article 371G an riat fu tok lo wanga khan in ngai do ti na anita mai ni mo bera ani ina china matin kan ngai to na lom le tur chu National Highway arong kala National Highway Act noya ramana khwer ani an la mimalin ram kan surrender ruya compensation an paya solasiam ne interest ankim aram hut na te khatianga jang dom na te pek an nia chon tu na hian kan kong pui te hi tu nge en kol Ministry of Road Transport noi ene chaidi sial ni tu ta nge en kol na chu anei tu ina atum mai tur ni kan kan ta ni to rengem FCA om hai hian chon railway rong kala ram zau takanon la compensate on mi malpon long na tam takan tel ni tuen railway area compensate an pek to hi Mizoram hian katani tina vahung le theingem FCA hi shauna nem khami dan kan nei te po Land Acquisition Act kan ti mai khami 2013 na mi mang te khan an ron la chen chu chon kong pui ro chu National Highway Act mang khan la chu khang te kha ram kan shal ti na me central ne na kan shalem tunge mang aram nei tu thoin kan manga maro chu nei tu ni na lai ownership lai ta ro chu akong pui area na chu National Highway Ministry of Road Transport and Highway ta ni to dei ni ti zong ha kan sai deu tengin khai achiang viong mai khalai kha ni kan riat fu tok lo te po lo matin soyang khan I article 371G kai noi thilan ni wang hian cái này advocate lâu tan lệ đàn phải mi tan lâu chuan riết phía lệ dục lip xe har viết học bài thì li ông vangin kalai kan zot war de ulet chen ya mi lo kretiam don ya zona danga zot le tai lai puchalai kan zot thunga nga India na pakhata ta Nagaland sarkar hian an adopt du lo tia oma chu ti rual chuan an du lai an adopa an du lo lai an adopt lo mai ti om boka hei dik reng em ti lai kha ngai takin mian chang do na mi ya ne Nagaland hi aron te khin thina Nagaland nen khian kan state sarkar hi te khin thei kan ni lo ani kan te khin thei lo na chan chu an ni chon natural resources kha an nei tel tlan maya he thila po hian an lo thon tur chu an natural resources lam kha aron khoi tel palang ti kha lau em ma Nagaland hian debate te pon ne ya we ngo mozat an soi ho wa an pass lok hlei thei lo wa September ni som pa ni sa ni som ni pathum te po khan eng mo condition an la siam ni Nagaland har san na chu pakhan na chuan compensatory afforestation hei hi ati chiangem kan compensatory afforestation ni aron di pangem compensatory afforestation kan tiam zia chu sarkar ne matuina mora mawati chia ati chiat ai hi forest dang siam na tur a choyanga ya chumi da na chu aron khoi poi theyangem ti kha film khur takin an ena apani na chuan tuna kan soitak kan natural resources hi article 371A ina min pek natural resources kan ta ani thu hi aron khoi poi theyangem ti le the scheduled tribe and other traditional forest dwellers recognition of forest rights act 2006 kha aron khoi poi theyangem tiani tani chumyom zia chu kha forest dwellers act kha kan pi le putana kan pi te puta hun lai tranga kan ram kan lo ti kan thing tu pui huan kan coffee huan kan ti te kan village reserve kan ti kan pi le pute tranga kan ram hi tribal ho hi an ram hi hum hal sakan ngai ni ti na da na nia chu ke ni chon ven thon tur kan nei velo ni kum session akan kan lo adopt dai to kan lo adopt dai to ado po tam ta no mani
chu Nagaland na an lo thon ho hi chu ke ni chu kan lo clear sa re lo thon ve tur kan nei lo ti chuan ni som pahni September thleng nga an la debate lai kha ni som palia me u chuan an pass ta tho thowa hey an pass na resolution te po ka nei veka an pass dan chu he dan hi kan constitutional guarantees article 371 a ami hi a khoi poilo chuan kan pass e tina ngani chu if the constitutional guarantees provided by article 371a are adhered to antita chu wangin an resolution khan an pass ta tho thawani chu wangin an pass du lo an ni lo wa tin a then lai ti lai khan chin kan soi lai khan ta a then lai chon question an nei ni kan soi ta ang khan kan pipu te tanga kan ram kan ti ho wa hi kan lo ven him na forest dwellers act hi azu khoi poi thei lo mo ti te an question a tin an natural resources a khoi poi thei ang em ti te khang ho wa kha an debate ma se a to pa chuan a khoi poi don lo ani khoi poi lo tur condition in an ti ta ke ni chuan kha ngai ve lo forest dwellers act kan lo adopt dai to a tin compensatory afforestation chu atakin arul nen he kampa antia compensatory afforestation management and planning authority kan deya cm hovin cs hovin ti khan kan kalpui mu pa kha chu aron khoi poi ve don chu lo ma ke ni chon condition om lo kan lo ti mai kha athiang ta amaro chu du tui deuh chuan helai hian claim enge mo rider an da ve chu a thamanga o an ti ani mai theya adik tho eng rider e mo chu da ila kan article 371 g hi a khoi poi lo chuan khoi poi lo turin ti te hi chu da ila lu thu sam le zo chu ni om manga o ti an lo omani po in kanial lo ma se kan da lo hian kan film sa tho ni china kan so yang khan article 371 kha tu mai in an ti dang lam theilo ti la ya kha ani ta han soi zau ta deu ila kemin kan kal kan thui ka hlau dewa oma hemi amendment lo chua dan lai hi kan soi abul le dang kan soi hemi danina azu amen hi chu sang kha zakwa somriat conservation act khanitani kha conservation act ta khan forest aron hilfia helahi a hilfia na section lai ta chonia chuta a hilfia na chuan eng state sarkar ma in chutiang khatiang ati theilong chutiang khatiang ati theilowang anti la ya kha a om tha loma tin kha dan kha sang kha zakwa somriat pariat khan amendment te po alo chua ka clause pahni an don da bel nge a chu kan mang ta ni kan manga chu tilut tukin kan boi lawa tin Mizoram state a kan forest department te hi an thae me ma sarkar an za Supreme Court in atia lom dan in atia lom ti in an power hian ron mang bor lo sarkar ne in dim doi tlang takin rem takin kan kala adan ang diak chuan kal don le 1980 dan po kha apo khan khirna le ta na tam tak nei tur kan nia ma se kan department te nen sarkar lungrol takin akal chawa chu ti lai mek chuan chu me helaya forest and forest land sangkhat zakwa somriat dalina ahil fian da lai hi goda varman case kan ti sangkhat zakwa somkwa paruk December ni som pahnia goda varman case Supreme Court lo chok ta khan aron khoi dang lam tawik mai ni kha forest dan pa ngai na forest ya lo hil fia le a right nei tu ho zong zong kha aron khoi dang lam ta forest po a dictionary meaning ang hian pom top mai tur him om na him thing om na him
mizo mina ngo kan ti ma he ke ni ra ma chuan kan ngo ho hi forest protected area ni lowa reserve area pon ni mi alo hi vek ani ha lo hi kha kha kan pi le pu tanga khu lai lui kama kan huan te hi lai tlanga kan huan te khang zong kha a dictionary meaning anga thing om na him ke mani chuan kan thing ta lo nei tu te zong po hian thing ta lo nei theinan nei to lo kan zoom cultivation kan so thing cultivation kan en cultivation so ne ma zong ni pakhat ma kan phang thiang ta lo wa forest kharon hum hal ta bur maya forest hi a dictionary meaning anga lak top mai tu ra ni aron ti ta a dictionary meaning kha chu soidon chuan soidor la om koi du anga chu tia aron om chho ta chu anu khan india sarkarin heti buru chu male ati angai taila hem tu na kan conservation amendment akhir ti chok tani chu ta chuan kha Supreme Court ruling a kan sal tan na kha aron phel ta aron phel ta forest chu tiang kha tiang ani mana in pi le pu te ram anga in lo nei thin kha in nei theye di te chu tiang kha tiang chu exemption a ome chu tiang kha tiang chu exemption a ome anon ti ta sumi anon exemption taka kha Mizoram sarkar poina kan lo huat ma khani ta line of control la tanga international border la tanga ke kilometer za hi chu forest clearance ngai lo win central in adu angin amang theyang ti ang devin kan lo interpreta kan lo do ta kha ania ma se alo ni lo zia chu tian kan soi cho ze langa chu a om zia chu ani ta Nagaland nen hian te khin chi kan ni lo Nagaland chuan an privilege an special privilege an right chakha asang bi ka chu mi chunga chuan film khur ngai na tam bi ka tin an film khur na la kha ke ni ta chuan clear sa alo nia wangin ke ni ta Nagaland wa enton khangai to lo tin Nagaland hian tu na rules thar hemi amendment rules amendment act noya state sarkar thunei na aron pek tharte kan ham than na aron bil lu le thar tak te zong hi lo chuak man se khami kum September tha khan lo chuak man se hetiang hian an khel lawang heng hi la chuak big si lo ani mo chu vel chu khalai bor vel om zia kha chu ani ani tak chu alo mom chiang khop maya chutirwa ero chuan nia sap trung hi kan le lin dan zer hian thi la dang lam do thei maya tu na po in hial na ti chuak thei tak te po thil danga te po om fo maya bible te po ni thawa le ling tu le lin na zirin ngai tu na le kai ma ni ngai da na kan kal chuan thi la dang lam do thei ve poka ayeng po chu ni sela tu na khan kan an ngai tha a Nagaland te ne na kan inkar enge kan dang lam na ti te po fia takin kan ngai tha lom khop maya chu ti rual chon khala e khan zo kai le lok du se kan nei chu tuna Forest Conservation Amendment Act kan adopt khal chen adopt lo hian khale chen kan lo man to Forest Conservation Act 1980 kha lamang mai la boina kan nei chuang le ne mole ti soi te pom ta ni tu na khan 3000 choi ron soi to thawa ani le hei thil thei ni re gem ti la ya kha enge nang ma dan mi ta tang te pon na yanga e kalai kha sria ta cha kong ve helai a hian hei tak hi kan mu ti rang chenga Forest Conservation Act 1980 kha anuwa an dan siam le zong hi ni kuma ni sa ni som ni pathuma an siam po kha tu la kwan central le mun tanga chuan amendment akhan soi to lo da Forest Conservation Amendment Act 2023 ti a om to lo sang khaza ko som riat akta hian an su bil lut dai to lo ani mo chu wangin kan mang lo thei lo ti mayang chu mi om zia chi chiat em na chuan hei hi en ila hei hi
sang kha zakwa somriat forest amendment act khanita conservation act khanita ni forest conservation act khanita hei he ta hian he tia ron ti dai hi sang kha zakwa somriat pakwa a an amendment te kha sang kha zakwa somriat pakwa ti kum hi lang to lo re 80 rule ni ta dai 80 act ni dai tuna an amendment 2023 kan ti po hi 1980 acta alut vector he ta po hian nei ti chuan han soi zau le tai la tun ma khan rule kan amen reng reng hian hei hi aber acta nia first amendment kan tia hei hian ron thua second amendment kan tia tem kan chil kop chun mai ni tun ma kha chuan MCS rules ti te rule dan zong zong khan ni vek kan amendment akha tian aro in thua mai ni chuan hei kha kan zu ena a hei chuan amendment dai to lom kan tia he ta kan kala a hlui juk en tru cham te lo om bok te khan mi ti boi me tu la chuan chu tiang system chu tiang procedure chu ani to lo wa tu la po hian Mizoram Forest 1955 kha amendment tu mania 1955 act ho aminga ke nga voina kan siam don ni voina kan siam hi aming tur chu damizo dalusai Forest Act 1955 al anita dai don ni chu om zia chu hemi main act ta hian an don da belanga an da bel na nuwa ya khan inserted by so and so inserted by so and so added by so and so substituted by ti temo ti khanin abu chuang khan ron da tamaya bukhat fel theu khan atu lo zong om to lo khan athara ni ti hiat taka a chin chian ron om zel hian dan chu tu lai chon ani vek to ta ti chuan sang kha zakwa somriat forest conservation act a amendment tel lo hian kan su phang theilo kan phang theina dana omlo an bil lut vek to tin lo mang thei ta te rem po ni ila khami akha adu thu asam lowa kha actina power min pek lo te kha actina rule na min pek lo te guidelines om lo te khang exemption na ti ho chung chang te khang om lo kha aron bel tewa wangin kan ta na tha tam tak kha aron bela wangin khami 1980 so a amendment tel lo zuk man ri hot khan om jan nei lo tin kan mang thei lo bok abu khan ai abet vek to ta chu khalai om zia khan chu chiang khop mai ni he thil hi chai a lo khop maya soyang khan thil tam tak Mizoram ta na poi thei lo em ti mitin ngai ta nai nang si lawa chulaya chuan elaya the Gazette of India me winan chuat to a kalai bi chiang du kan om chuan Google po khan forest conservation a krang te po aron tar langa mithiam tam takinom to a Mizoram po ramle nam vei tak katiang tan po khan lozir chiang thei rang ani ti lai kha kan soitel sok du ani kuma sim nan soi bel du te nei am le zona tanga kal le tai la thain kan ria lia a ek kha siam tharani tur tu ta kanan sha to kha puchala soi atangin ma khosa kan le dona ni ber maya lusai lampang te po kanan soi ri le ta amin putu kha chu adan hlu ya khani tlat ani tlat to mai sia ti chuan thil om thei mi tam takin an hlau aum ta chu economic assimilation ti pon thren kha chuan an soya sum le pa in chim ral nang chi te in thu noi nang chi te pon yanga tu na kan adopt tak assembly session an adopt tak kan soi fo train forest conservation amendment act 2023 e an hlau ber chu mi tam tak hian phairam mi hausa puyan on lu tanga ti chuan project sang thil ti thei pui centrala approach mi helriat nei tha tak ten kan ram hi miron ti che thei do na ni tia
หันสวยแต่พอเอาเวบกะไอ้ฮีที่ล้มเทนี่แรงเอ็มอันดูดูยินไฟเขากันโปรเจกต์ในรอนลู่เทแรงเอ็มตีแต่พอค่ะเพื่อจะจากผมเล่นมายาเอลายฮีเจียงตะวินเบียนสิเลเทงเอ็มเลย forest จุงจ้าเฮียนกันเขียดตัวป่วยโมตักปักขัดจูมิโซรัมstate ดังปอนยังรัมฮิตูต่างให้มี Indian Forest Act อันเสียมจันติรเบอร์สังขจริยสมงาปารุสังขจริยสมรุปปังอาโจ British หุ่นไล่ลอดฮัลดัลเฮาซี East India Company อันหูตุป้า Governor General อันนี้ไล่ขลายอันเสียมไล่จังคัน Forest Department เราอมเราว่าจุดที่ไล่จัง Revenue ว่าเวกเบตันนี่ Forest Department รอนอมฮี Forest Department เนี่ยนะรำอินทรมันเดีย Revenue ฮีตัวนับพอเฮียนดูอังท้าเฮียนอันนี้ปัญญาอันอิน coordinate โตโลเดเวมโอให้ไออิน coordinate ชัดตูเฮียนเนี่ยอาจารย์จูรำกันตีเรื่องเฮียน Forest และ Revenue อันอินปบตัวปัญญาที่ชวน revenue ด่านกันในตา The Mizoram Revenue Land Loss 2013นักขันเองที่กงมานำดัง Mizoram domicile เราจูนำดังอินรำอันดอนในเราถูเทเราถูด่าทับปัญญาตัวเครื่องเฮียนที่กันละจอมันเองลันลิสต์ตั้งเนี้ยปกันไปเทเราตัวน่ะเฮียน FCI รำเปกันง่ายกันไปเทแล้ววะเฮติขอเป็น FCI ที่จะกันมาโมเนียมาเสดอมิไซลันนิสีแล้ววะมิโซวันนิสีแล้ววะทริบัลันนิสีแล้ววะรำกันไปเทมีอะไรแล้วอลิสเป็นกันไปเทแล้วจู่วางินตัวเอ็มมีเฮาสมิงหอไม่รู้กันเตียจู่เตียงที่ชวนมิโซป้ามิงตัวเอ็มผู้เสียมารำชุงอังอินลันลิสลาอุลานังมันนี่อาหารไปที่กันนังมันนี่เลยนังมันนี่ agreement ฟันเสียไม่รู้ผู้เสียมารำนี่ไม่รู้เสร็จกันที่ตานี่จู่ชวน non domicile มิโซรามาอันลูเทโลเจียฮิอาเจียงไม่ยาจู่วางแห่งอินโซย์ไทยนัดที่จู่ดานล้ำอันเบลเจียนโตโลวังเนี่ยก็ง่ายตัวเครื่องเฮียนเฮดานเฮียนเป็นหุ่มใช้มามันรำดังเอ็งที่กงไม่น่ารอนลูเทลตาข้าจนรีวิวลันโลขันโลดังตาเวกันนี่จู่ๆข้าราชการเราอมเมียเราข้างง่ายเอ็งก็บอกที่หันอินใส่เราเวลข้าหนัวมันตีเวียอันตีเดียวไม่อันนี้ไม่เทียกันง่ายเดียวเวลาอีจู่อันนี้ทัดสุดเชียงวิวที่เราจิรนัสเล่ไม่ติดแต่พอกันนั้นเชียสวยงคานอามินาจงอินักันเชียดเราตั้มตักแต่พอค่ะกันง่ายทัดชาวนี้สติรู้ชวนสวยงอินคริงนุนาเฮียนเลลัมโพลง่ายที่ละนี่เวียอันติดแต่ยังอะไรแต่พอเราหนีกันดูแต่พอเราไม่ถือบอกเองพอนี่เสละจนนั่งกันกัลมาอินผู้มาสิไม่ใส่ดูเวอินไหนกันริงแต่อะไรกันอะไรข้ามีจุงจ้าข้าในแกนเบลดูเลนสวยๆดูเต้ในเวเนี่ยให้ไล่ที่ไว้ไม่เอาซาเต็มอ่ะ corporation company เลี้ยงเด็กเต้ corporation นะมันที่เขา government undertaking นี่เราแต่แข่งปอนรอนลูดไทยตัวนั้นไงนั่นเลี้ยงเด็กเอามาเนี่ยหันสวยตักสู้เราเล่นหลังมาเราจะเห็นด้านนี้เองวางเสียงเงี้ยเนี่ยเองก็ตานะเสียงเงี้ยที่กันเชียดต่างไงด้านเรื่องจู่มาเราจู่มังตูเต้นกันมันสวลลุยดูตุ่มตัดจนมันสวลลุยกันตุ่มตัดจนเองตีนมาจวนมันสวลเทน่ะจู่มาจู่เตียงเราเทน่ะรอจวนก็ตากันกัลเทเร่งด้านมันสวลนะตัวมวยเตียนพีไอเอลมังปนทิ้งเล็ดเทเทว่าตุ่มจู่ forest กันรำมันไหนเต้หุ่มหัลนะตัวละตานะด่านเสียมันเนี่ยจนตัวนั้น FCAN ที่ไปจนกัน traditional เต้กันมี traditional practice เต้ custom นั่นสินะผู้เจ้าสวยทั้งสวยอย่างเดียวกันกันนุนพุ่งปังไอ้ตัวมาจัง
kan lo nun kan ti dan thin ate khum hal na turi akeng tel ni pakhatin interview kan chon hei atel lo ni pu du ma khana soi maya te tia ma se ei tan a prem bula hena soi tel ni kan nun phunga hi tribal in kan practice thin Mizoram ka ti hi ahum hei hi ngai tu chungin rong ahum hal na po hi thataka mu mal jok le fi azok ka I tuna kan 1980 Forest Conservation Act a hi fia fai jok ka sil fia na te om theina turin chumi chu atumania atum ni lo zong nin chin kan swen khan kal pui kan tum chon ti khan sulai chon hlauna hlau thon turom ning sela vai million hau lu na tur hi he dana hian khoi lai hen nge ai zia kan sela kan lo interpret ve dana hian kan kai lut mai ning ka sia chu kan sei kal du zo kan kai alo mo mi ni soi le soi nu chin lama te pukan soi to a mizo tong hila ho sak tok lo wange ti te po ngai tu na hril thui khop maya a le lin da na ya tam tak he chu kan buai ve na sa a tuna kan zo na tam taka poi ni hial thei tam taka oming kan se kan le lin dan zirin thil asir zong te poi na lag ve thei tho lai oma va in dem bur chi pon in kan khchong lawa kha kan soi tel ve zok duani ti chuan tu chala kan zot le no kanga tuna Forest Conservation Amendment Act a hi mi then khat te chuan December ni khat sang ni som ni pathuma man turin notification chuani to thu kha an soinul maya kan du emo kan du lo emo man nge ngai thilani to wa heti adopt le kheranga emmi Central BJP laka Mizoram sarkar ta tum na mai ni ti te po soyan om ve a a dikre ngam ti ka khachak te ule ka Central advantage zong ang te wa ZPM han ngai na te po hi mi pui ril ru te po rian te unin kan sia alai kha mian soi fi sak thei de ngem le nhẹ kha ngày đàn chuông trăm tắc anh ôm khom mày central nói ôm cần nia centralin đàn siam to notification te po chua to cái ní lâu adopt lovin ôm giờ này lên thì khang cần hay cần áp hành lại cần mắng mol bốc á anh adopt phần bà tệ chiếm khá ngay em mi thì khá ôm đâu vào ama chu kan adopt angai na chan chu kan lo no to wang khani kan mai na tu la hian ni na ta ka chuan tu nu a he dan noya kan ham tran na tu na kan enjoy me ho kha central hian e khai nang ni chu in mang ve thei le ni in nol to kha he amendment a khi resolution bangin in nol to kha he mi nu lam chunga ham tran na ang chi le le gi a huwa ve chu le nen min ti ta se hoi ngai na kan khem ya lo kan hoi ko va reng don ani chu tia min ti lo chuan kan ngoi chho an ngoi ta ve reng an ngoi na chan te po hi kan kha chiang lo wa kan khati lai sarkar khan khatia resolution an han pass khan bo zui om lovin an ngoi bo pui ta mai assembly record ta hian amu ta mai em ni ang central hian zug report om lo em ni tin Mizoram a chuan notification chu chuak lo him ta chu tia ne chuan kha kan resolution kha acted upon lovin om ta tin ani ta ni kan resolution kha acted upon lovin om ma se kan lo no to sia chu wang chuan kha mi kan lo no to na ta ka khat kan thia le lo chuan kan mang thei lo don jok ta ti na nia chu wangin kan kha ek lo po khan tun chu ma hen atong kam hian ron mang em ka helawa Forest Dwellers Act kan no to nu kan la lu le khan asap chonga hian adoption in tirengota ani na ta ka chuan re-adoption turania kan adopt to kan nol le kan re-adopt le ania tuna mi chu kan adopt lo him sima adopt ti kha dika chu wangin kan la adopt mi alo ti na nia wangin ama kan lo adopt lo thu resolution kan lo pass to sia wang khan kha kan resolution tal kha akan sel na nga kan ti le lo chuan
he dan hi kan bang thei ta chuang lo him him ti na ừ anita indu to lo wa no to lom ti khanita ni ừ tin khalai khan kan nol na chan lai khan kan lut lok anga anh đi ép quay một không eng wangin nge ni china ka soitak ang khan ke phei chu khat tia resolution an pass tu ka khan kan president puso ta ruma ka tan lu ta o hei chu an wat an zirngun lo me o ema tinge hi an rom no ringot le hemi chunga athuken hi athat te lu nen hemi exemption chau hui an boi puya a definition don thalu tuk ta te definition tra ka ti na chan chu malaya kan ram anga kan ngai kan ram ni thin kan ram ni talo anga ron om kan ram alo ni le zo ke han ti ana lai chho vel le thil chi sang sang kha tha tak tak khau mo khalam en lo khan exemption lai kha an lo en bing ta ừ chu wang chuan hei hi chu kan ti fu lo wang tia anu zela kan siam hne na hei hi kan adopt le lo chuan kan ram hian dan zom tur kan nei lo ti tu tak po kha kan ni nge a ừ chu wang chuan kan amendment tel lo wa zuk adopt emo ừ tin a hei central in man tur na ron ti tho tho lom ati awanga kan adopt ngai lo wa soi kha khatia soi tu te khan article 371 an kal azok ani ừ engwangin ngen kal kan ti chuan Mizoram a hetiang anglam pang reng reng a om chuan state sarkar thulawin India parliament in dana siam lawang ati tak awang khan kan adopangai state dangin adopangai vele ne ừ article 371 zia kan provision kha an nei velo wangin state dang chuan as it is hian tikhan akal top mai ni tikhan Andhra Pradesh UP Tamila engma khelangai velo India dana ni mai an bang mai ừ ke ni chu hei hi Nagaland sarkar ne mo Mizoram sarkar ne mo objection anem ti kha anon zuar ta ni ừ anon zuar ti mayang ồ a chan chu kan 371 z khan kha aput ta ta wangin le a constitution him po kon karen li sania wangin ừ le kan special provision of wang khan ke ni kha chuan kan pass b ka ngai ta kher kher ani ừ kan pass lo chuan kan pom lo ti na ni do na ừ chu wang chuan i kha ngai dan dik lo ania i kan adopt lo wa khatia ani na anga kan man ve to pa kha kan wang ve top the mo kan ti lai kan helama tu te ne mo min lo kher ta se technically in ừ nang ni chu in adopt lo kha in du lo kha lo mang ve ring to lo ti kha om thei ta ni ừ chuan kan adopt nge hi ngai zo pa tin kan adopt pa wang hian central ti lom tum na emo enge bo khalam pang reng reng kha ani lo wa central hian state sarkar ne na kha lo mang ula chu tiang kha tiang chuan han ti lam pang helam pang soi na hi om hian om lo khrim sima central tin hemi kan adopt lo wanga central kan ju ti lom na tur kha om lo reng renga ừ atir lama kan soi exemption chunga khan international border atanga KM za LOC LSC atanga KM za strategic linear project le national importance le security la ti te po kha kan ngai tu chian lo zia chu ừ o kha po kha tu na hi chuan khatia kan lo em po kha tu na hi chuan kha po kha state sarkar phal na in ừ ti alaron le ta thlap ne guidelines aron chuak ta ừ khang kha ania chuwangin kan legislator party khan akan legislator te khan khati lai khan kan assembly khan zir chian tok lo le zir chiang don ma se zir tur la omri lo ừ pani omani ồ rule le guidelines tin ak chung him po kha an lo zir chiang man lo wa lo tur kha an lo hlawa ừ tin kan soi tak fo wa khan ta tho tho
371 kha a tak do na hlau na khan nei boka chu po chu ni china kan soi tak ang khan 371 hi e hian a ente kong ban arong khoi theilo re ren 371 lal zia chu constitution supreme law ania e hi a khoi poi theilo re ti te kha an ngai tu an khleng man longa an han ri phuta a om ve viau boke an hlau kha hlau an in soi hlau to lak lo kha chuan ti khana kang kai zela hlau ta khan me hlau om pakhat ma om lo kha ania tu nai chuan kan adopt hi chu angai him ani tak chu chiang veng mai puma se man soi bel du nya inayam nia ka pu sai sai ang khan a chiang viau maya adopt pa ngai chan chu toy te chuan special provision kan nei wang 371G kha ania kan man ve ngot kharem lo ni kan pom resolution manga kan lo pom be te kha nga ya chiang viawa khati pohan achang zawin ka sia in china pu soya soi de zok kem za huam chung ati poi an du duin aron ti thayang ti lai hi nya chu po chu thei lawang po ti sera a thayang ti soi ma hian kan bel du le mai chu du tlang ate ser chi brama te BSF win an nei dei to en tu na mun man an du na chuan an khwar thau e hi kan lo lau viau nge lau chung chung hian an lo om reng an om to tho ni e BSF te chu kan mu vek an du tlang kom poi sira chon khoi lai ram nge kha ser chi pa hen khi ta kai tum ro ta kai tum lam pang pan pheina kian an om reng to ni tek te hi tlai kem za huam chung ti aran zia ka hi kan in soi thei de ma chu ni a zia ma phen kan om to reng sia ti kha chulai chu anh ber hi nge kan lawa an ron om sim nge a ziak lai ni wang hen kan lau ti hi zona kan siam le teang nya ke po kan bel vele lo ka nge khami om zia chu tu la chai naral hi lo lian ta sela khilai kho chak tang dung tran tlang lur tlang phei zong champhai triao kam khua zong khi kan sipai te tan hun siam nan han siam mangai ta ni chu mi kan sipai te tan hun siam na han siam tur chuan zan khata sipai nun na eng zan nge a chan pal thei minute khata mi eng zan nge thi thei khatiang ang khopa security thila man mo ram defense na ta na man mo angai khan atlem bera tharuk tal ngai forest clearance an han nga ka nga chu daro thok don chaw ni tharuk chung khan chai lai ni India ram Delhi ram lut man da yang khilaya sipai lo chet na tur le a project poi morel kong ania mo sipai e le in tur le security thil le e national importance thil building han ti rup kha lo ngai ta a chu ta chuan forest clearance anga ven nga he tian an process do nem mi chu tiang ngai lo tur chuan mamo thut security la mamo thut tila chuan ti mai ania kha kan lo hel ta em ya kan phal la lo hian an mang the reng an mang the reng chian na chu ramboi lai kha ramboi lai kha in he pha ve mo ramboi lai kha chuan an du khwa an sam fai helicopter an tum tir maya an du lai an du khwa sipai an vada a ke man siwal mu ma min hum tira kha hos Mizoram sarkar phal dan la e ateu lo asam sarkar phal na pon la lo asam noi om kan la nia chu wangin in do thula le securities in emergency thila reng chuan he da hi zo moi khai lo ma se atru chuan an ti thereng puma siam ma soi ang che khani ta ni chu wangin tu na chuan khati chung po khan state sarkar phalna anon tingai ta ni chu state sarkar zo kan don da la ta khatiang thul alo om po in arang in state sarkar in principle approval tal lo recommend tu rani ya state sarkar me ron da la ta zo min da la lo ma se khatiang thil kha lo thleng vai se chu zala po hian tul thut se chu na la na khwang pha a far ko na
anh on trúng rum mai ang anh siêu rum mai ang kan phal nan là don lo re chu mi om sa re nga chuan hoi hom takin tu la chuan state phal na la kan yang ala ron ti ta zo ma ni ro pui de zo kan ya ka anh ấy thật sự chu khalai kha ania oh an exemption lo em kha a lo om lo em mai kha a lo nia ti lai kha à tổ lâmกันlâu này đồn tổ anh à phá càng tổ tổ tắc mấy mấy ngày bị sâu về nè nè tu naกันtopic à mi chạy lộ view bạc hạt mi thiam ta in hiền na bạc hạt po good government case chung chang kha nè kami forest conservation act chung chang a hian Indian Forest Service ho officer ho lung rual lawina Supreme Court an khin chung chang vel te po kha siat thei lo min kan ria kami chung chang a khan enge good government case hian an thu tom na ni ta ti lai te po create ta cha kom view maya Supreme Court thu pe khi zom lo thei niam ti po kha mian sil fiel don mit le ma toy fel de lekin tro nia good government case kha gan sei fowa khatia India sarkar na 2023 amendment act asia makha ani hian hey atua hian Ashok Kumar Sharma IFS retire le fundamentalist environmentalist tam tak Azharwal Khan Supreme Court an khin vele tani chuta an khin na an point chu he Forest Conservation Amendment Act 2023 hian mi pui lam atang litu Supreme Court case ina forest ram mimal ram sarkar ram achu hiaw he forest ram ani tong he forest ram ani tong in pile puten hawa he kan huan he kan ram in ti ngot kha forest ram vek anon ti saka kha he dan amendment akhian aron chan chuak ta sia ti chuan Ashok Kumar Sharma te hoina WP hi writ petition somli panga za so sangkha za somruk pali sangkha za thum paruk sangkha za thum som sari panga te mangin Supreme Court akal le tatluk maya an kal chan chu he India sarkar na amendment of 2023 aron siam hian forest godavarmana case forest a definition kha aron ti dal aron dilute an titani aron dilute tawak umaya a dilute ta chuwang chuan hi adik lo ni hetia ni chuan forest ram hi India rama square kilometer khat le square kilometer lakhs 1.97 lakhs kan chan don an tia ni chuan Supreme Court ruling anga ram forest dam don zau duar turang ngai kha India sarkar en heti ani love aron define a definition aron pek le chia khan heti aron ti hian forest ram square kilometer 1.97 lakhs forest kan lo don ani mi puila ma tang lu tu kan he dan hi ti khan ber maya chu cái ní lâu reject về sẵn người các chuyện ang lâu không maya cái ní chuyện mi bui mình next step tiến khả căn object à mi bui mình next step cần tia anh ní hậu chuyện mi bui làm ở trong lịch tục tiến Supreme Court ta cần về ní chú chôm gì thì chuyện bữa ta vào mà na case khá soi giàu lâu lấy thế lâu anh ní nó lại ông mà tuần khen hiền hay hi final là như là à chẳng chú forest case zong hi bữa ta vào mà na case à hiền an vom lu zel to ni hey a nu da ya Supreme Court ruling lo cho le apo hian ki waram chuang te tel na apo hian goda varman an on mangzel chu ni to wangin goda varman case to pin tai nei lo tur forest case apiang goda varman a case hian an zu implit ta an zu implit ta tuna hian September ni kwa tun thani kwa hian
hearing chu an nei le don ni in an soya ma se angtin nge don tiang ti chuan i zona pakhat binding ani em Supreme Court ruling he binding ani em ti lai puma siaman min comment pui thei chuan awm khopanga i Supreme Court hi Supreme Court judge zong khu legislators ho appoint vek an ni separation of judiciary kan ti tak na a Supreme Court ruling zong khu India president le parliament India president appoint political nga legislator te appoint an ni tlatawangin chu ti lutuk hian rum lutukin anin nek theilawa lo zom lo pal po ni ila Supreme Court hian heti hian enga tinge in lo ti lo hei ama thu appoint in lo ti lo tia wa chua chal na lampang cheng chu ti za tin fainang chu ti za tin kan an femang cheu hei hin lom zong lo wangin ti hi chu sarkar ne na atingai lo thatakin alu ve ania thatakin anin dora an in siam rem chin aom nge ya chuwang chuan room dewa lo chuak le ani point India sarkarin khami base khan notification dang aron chwale mayang in to a binding alom tia lo la ka lo pom mi chi ani lawa tin ko ruling dang reng po hi hey ke ni ho apo hian kan ne mi zo apo hian ko ruling chete khoyam ya mokan hua chuta chon chi ti chon ti chuta chon chi ti chon ti kan ti zu chuta binding ani em authoritative precedence ani em persuasive precedent ani em ti hi atanga ya high court ruling ti mi state high court ruling ti ke ni tan eng mani lo ni tatana khatiang te kha ania chu wangin Supreme Court hian thu to pala siam lo thu top asiam chi kum som ni no nga siam don tena ka akalanga chumia wanga ke ni lo chol ngot kha thiang silo chuan India hi chon min kalti zel mai ni chu om je chu ni bang ale a chiang thokat to vel thawa fiam thon ti dan dawin tun ma deuh khanin ko ta hian Supreme Court ruling te hi kan senior te chon kan han keng vea kan judge zinga phakhat chon Supreme Court te chu hla mai atian an ti thina chu tiang ve te po chun thawa enia ani nina takta ga chuan ne tun ma deuh chuan tun nuan a political appointment ti maila tlema an nim nai the deuh tu rem chang sun zong vea legislator ho MPA lampang kho lampang parliament po hian chu ti chumi ang ril put mang aom ma kha chuan thu nei na hian chu ve na sa thawa an interpretation na te mangin an dan siam min lo pai thanem ve to a chumi lualan le tur chon parliament pon dan te han pass ve le a chu tiang chon tiang kharan ti kwal an lo in chu ve lai lai thina chu ti rol chuan in ya binding ti tho chon binding chun ya Supreme Court in ron ti kha chu mar chu enforce tu tur chu state ania ei tu na te po entinan mai khulaya delhi motor glass dum ve kan manga mi pong swangan man wangin India ram pom huapin Supreme Court khan ti han an siam ve ngota kan rama chon kha khapoi mo ber chun mi alowa an du chon man theinia man tur chu ni rualin state enforce tu beren ngai poi mo lem lo chuan ya kan tlan reng chu ni me tu na po tiang khan ni deuh mai lia nirbaya kes sungchang ate po khan ni thawa te ro helaya po panic button te po kha me turang khan Mizoram India ram pum puya thu chuan siam to amaro chu state ten khada chuan an la manglu tu glo ve bokania ilai te po kha chiang ve maya te chuan puma siam ha top nan kan zot le lokanga atlang kom nan tak tak chuan uchalan atlang rong ko manga tuna kan khelta ber Mizoram mi pui ngai dan ti phir tu Forest Conservation Amendment Act ka hi lela ma chuan site ya lo ngai ta chewela ZPM ai o in ni na lai chen o ma wangin halaya khan in ngai dan tan in soila ka du chu he act ka hi ZPM ni ta lo la I support thawang tilaya kha vinan chang thai chang ka lo ngatang nia kan ena
thì kan nikum kan kong din munte khanga te pokhanin har sana tam tak Mizoram tana enga moheng dan mumal tak te aum lo de owangin tela enga mo alai lak lo khan kan tan ve de ulai te khan ya khang te wang te le thil sang sang kan development Mizoram din munakan ena forest te po kan ram ngo te po hum hala tru rualin chu tilu tuka ui kom tur chu kan niam mani le te ngai dan chu kan ya kan forest cover te han enin mason kan du ve a mason na lian tham ten chi na ka sei tong khanin khang te ron thleng tur chuanin support ngoi tur nin ka ria in thren khat chuan in sei thaina kan sei dai thini la anakina tun thu ta har san na om lo ma sera nakina kan ram tan la poidon ni thil thalo kan ram tan hian thil thalo tak ala keng thei ang ei chu pom lo phot thang an ti mar chu kai ka ngai dana chuan tu na kan mamo ani chon tu nain mangila kan lo kan ta na thalo le don ni chon he thil hi soeng khan 375G 71G kan nei chung hi chuan resolution mang bokin assembly a kan withdraw le thei ni kan revoke le thei ni chu jok chu kan ta na hlom don ni lan na chon withdraw revoke le mai tur ni maya resolution mang kha ni vain kan mamo ngoi hi na ki na hi chu chempui kan nei a sa nan te thil ti tan tam tam ma se hi ka kol ren chon mi sa nan poka mang palanga ti wang mai me a lo du lo kha ai chon sa nan te kan manganga mi kan lo sat pal ni chon min mananga chempui to chopin an sis mai don lo ti kha ka ngai dan chu ni ole puchala na tlangan kom sela ole a top nan tlem han mor bong na han siam tai la hey sustainable development kan ti hi hey thil pathum in kopania pakhan na chuan environment ania pani na social pathum na development ani pe wanom chuangin athil soi thadeu mai chu kan ram kan develop du chuan kan forest ania mo kan thil nei then khat hi kan sacrifice ve ngai lom chu ti lowa a forest ngor van him kan tum tat chuan development alut thei mi alowa khati khan sacrifice kan nei ve ngaya a in balance to ka ngaya chu wang chuan tu na po hian forest van him hi central sarkar in du ngoi si in development akal tirangai tho sia wangin state danga po an sacrifice angaya ke ni pen kan sacrifice angaya khoi lai moi chu kan lo sacrifice ve ngaya tu na phe chuan kan sacrifice kan ti hian a thon lo le nga la compensatory afforestation le compensation kan ru loi mai ni he ti ani awang hian chu ti lu to ka he dan lo do da la hi thil ti chi ni in alang lo wa kan unaw te environmentalist in ti ho hi thiam lo tur po nin ka hello te khin na pakhat siam tai la tuisik hi chotola kan buna o tuikhur tui kha bong ina duwa loi ina duwa sial ina duwa khami nei tu kha kan hang thewani ti chuan ka bong kha ka an nan tat maya sial le loi kha nok ka ti em mai ni ti chuan ka bong chau khan du to gin in se ti kha ka rui chil tlat khami activist ka kan ni tlatani khami activist kan ya wang kan kha ka rui chil bur maya kameng zau thei lowa bong le sial khan nok ka ti em ni chu tiang de lek chuan kan environmentalist ho le kan activist ho hi an ngai san om em rul hian thil dang development dang local tur dan pha na tur khopa an zurui chil lutuk anga lang hi chu in nuk niam het thei se chu kan fu jok chu karing chu a om zia tur ania tuna kan forest conservation act 2022 om to lo forest conservation act 1918 ni le burto tuna chuan kan khel po hi adan ming ni le to lo
ei tiru la khan an phum thale vek to chuwan kan tan hian a thaviau awanga kan du chu thu han ni ta se a in nu le le dan emo hei hi ti lo ile eng tinge kan om dan nei lovin kan om don em ni chu a om zia chu ani ta chuwangin a ruling party be na man ruwa atan hian tam tak hi chuan an han cher an han ko in kwal vel ni te hian a hiat dewa intellectual circle tak taka le hei kan mi thiam ho hi chuan hi chu ti omani an ti ni in alanga pu hiat a changte khan kulai bar council vela khuan a han ve wa na chuan ukil ho chuan advocate ho chuan hi chu tha kan ti khop mai state hian a ti tu dik takani atiani kan ti hlomania ti te po kha a han soya chu adik tok velin arin oma kher lo hi ni se ti hian tlong tam takin kal mai se adu om khop mai le alom hle maya voina hun se takara emi chungchang Forest Conservation Amendment Act 2023 adopt ani chungchang nga ZPM party ayo tekanan kom thenia ni ruling ania sarkar lai ania apas tu a member tamzo kan ni meu wangin hilom dan chiang zo ka khiat kan duwa nin hei mun thatak mai min lo siam saka kan lom hle maya lelama athalawani amen adopt hi athalawani ti pol te pok anong ve thawa tu ma kain dem lova athalawu lampang ti pol te po soyang khan larong komzel te po kanan tu mangatin advocate te po kan muang ang te kan hriat ang te experience lo nei to te po kongo mani chuan an ni interview hun te po kan la nei sel tura ngai la voina hun thade mai min pe kan lom tak zet zeta inkal le sel na tura du sakna kan hlan se o